Včera večer u prostorioch klubu Ruskog kulturnog centru u Novim Sadze otrimane testiranje peršoho ruskog društvenog baviska Takej Fajti. Slovo o klasičnim društvenim edukativnim bavisku, ktoré strategijného typu. I potrebné nám, že by sme ho usovršili, potrebné nám ho testirať na človece i ľudzoch, že by sme doznali, že dze može bus nejaký chyby, dzíry, ktorí by trvali po poľnic, predtým, jak ho konečno dizajnirame i vyrobíme. Interesantné bavisko, že možno učiť z nього nejaký ruský старі предмети, за які ми забули, і деякі легенди, як от Железна баба, то мені дуже інтересантне. Цікаве, так узбітари, що ще так не капірами wszystko як ідзе, але цікаве, пачміш. Дуже інтересантне, таке бависька, дуже рідко ще бавия при нас, але думаю, že to možno praviť bar fino bavisko z toho. Na druženju mladých u klubu centru testirana tak volaná pilot verzija baviska, na ktorú sami baviače, lebo jakše to dneška navoluje, testere, dali za úvahy i predkladania, na osnovi ktorých še vyrobí i finálna verzia toho peršoho ruského društveného baviska Takej Fajti.